kelal rem tluanga kumsom ni pariat falkon khuwa hi kezo hming thanga le la ro pari te fa pa upaber ni turin ni som pahni jun sang khajakwa somkwa paruk khan alo pianga unaw palini in meichhia pahni le mipa pahni anni kelal rem tluanga hi apian nu loka apa na thona awangin sia halama school kalin class 10 thleng Don Bosco school sia halama kala class 11 e class 12 hi Brighter Higher Secondary School a kalin BA hi Aizawl College a 5th semester thleng zirin azirlai hi zolovin achol santa ani hotel management lamzir le in azo nuwa atho chun job tabokani eizon na wangin Bangalore lama kumni don aum nu in COVID-19 shileng awanga horon puya khan alo hove a arem chang thokin achang chuan thingzai kholte en kolvele lop thin khotlang le rongbol na lama mitangkai tak ni phak lo ma se aphak ang tok toka in man ve po hi nuam ative thin hle ma se mi in thlasung tak mi ani awang le engimo har satna wangin duang takin in man ero a har sat ve thina ama hi mikom nuam le fiam thu te po du ve tak thin ani chung ko eizon na wang le zirna awangin falkona hian ama in aom ve fo thina wangin har satna tam tak atok ve thina ahun nung lama hetianga chiatna antok tamai hi shiathiam harin rilru atina emani kelal rem tluanga thlamuang takin cholsela khohar chung te pathian in vengin ompui mul ro se kelal rem tluanga hi jun ni som pakhat sang ni som ni pali khan borala lumen ni in nimin jun ni som pahni sang ni som ni pali khan vuiliam ani kelal rem tluanga hi jun ni som pahni sang ni som ni pali nimin kha apian cham ani bokani